नमस्कार बंधुगण। भुवनेश्वर एक प्रसिद्ध अंचल ग्रीन मार्केट जोठारे विशाल ब्रांडेड शोरूम चमकदार चश्मा एवं पैकिंग होइथिबा महंगा कार लोकंक स्थितिर मुह थिला। दिन प्राय 12टा बेले जड़े वयस्का महिला धीरे धीरे एक अलंकार शोरूम सम्मुखें अटकिले। बयस प्राय 70 वर्ष, मुहरे कुंचन, मुंडरे धला चुटी एवं हाथरे एक पुराना बैग। से तांको पोशाकरे बहुत सरल देखा जाउथिले। हालुका फिका गुलाबी सालवार सूट, पुराना चपल एवं आखिरे एक शांत चमक। से द्वार खोली भीतर को प्रवेश कले। शोरूम महला काचरे तैयारी होइथिला। एसीर शीतलता एवं उज्जवल आलोक जोगु चारिआडे एक चमक थिला। भीतर ठिया होइथिबा दुई जण तांको उपरु तल पर्यंत चाहिए, जेपरी तांकर उपस्थिति सेमानक परिवेश को नष्ट कर देछि। कहिले, तुमे केउठाकू आसीछ? जणे विक्रेता व्यंग्यात्मक भावरे कहिले, माँ एठारे चाहा मिलिब नहीं, एहा एक अलंकार दुकान। महिला जनक बहुत शांत स्वर रे उत्तर देले, मु एक उपहार नेबाकू चाहूछि। 3 जण कर्मचारी आखिरे हस फुटी उठिला। रिसेप्शन रे बसिथिबा झियटी कहिला, एठाकार दर तुमर पेंशन अपेक्षा अधिक, आमर ग्राहक श्रेणी टिके भिन्न। द्वितीय विक्रेता हसी हसी कहिले, जदि तुमे चाहुछ तेबे पाखरे थिबा रास्तार एक बजार अछि, जेउठारे 50 टंका मूल्यर लकेट मध्य उपलब्ध। बुढ़ी किछि मुहूर्त पई सेठारे ठिया होई रहिला। तांको आखिरे कौनसी क्रोध नथिला, केवल गभीरता थिला, जेपरी से पूर्वरु एपरी मुह देखुथिले। मु कहिली, मु एक उपहार किनिबाकू चाहूछि। से पुणी कहिले, मैडम बहुत नाटक सृष्टि करंतु नहीं, एबे रिसेप्शनिस्ट अभद्र हो गलानी, एहाकू किणंतु नचेत बाहर को जांतु, आम पाखरे समय नहीं। जड़े विक्रयकारी आगक आसी तांका हाथ धरी द्वार आड़कू इंगित कले, दयाकरी बाहर को जाओ, यह कौनसी जंत्र केन्द्र नुहे। आउ सेमाने सही वृद्धा महिला को शोरूम रु बाहर करदेले। से सीधा पड़िले नहीं, बरं टिके ढली पड़िले। तापरे किछि न कही से तांका सार्ट को सजाड़ी शांत भावरे चलीगले। भीतर थिबा 3 जण कर्मचारी एबे हसुथिले। आजिकली भिकारी माने मध्य एसी रे आसंती। मु भाबुथिले जे आमर प्रीमियम ग्राहक माने सीसीटीवी देखि भयभीत होई पारंती। केही जानि नथिले जे सेही महिला किए एवं किछि घंटा मध्यरे से केउ रूपरे फेरिबे। संध्यार प्राय 5टा बाजी जाइथिला। सेही समान अलंकार शोरूम एबे पूर्व अपेक्षा ग्राहकंकर भीड़ अधिक थिला। काउंटर रे गहमर चमक एवं कर्मचारींकर कृत्रिम हस परिवेश को आहुरी राजकीय करुथला। तापरे द्वार पुणी खोलीगला, किंतु एथर बुढ़ी एका नथिले। तांको सहित जड़े व्यक्ति थिले जे एक भल पोशाक एवं बूट पिंधिथिले। बयस प्राय 50 वर्ष। से हाथ रे बाड़ी चाबी बुलाउथिले एवं तांको पछरे 2 जण बॉडीगार्ड ठिया होइथिले। महिला जनक एबे भी सरल पोशाक पिंधिथिले, सेही समान गोलाबी सालवार सूट, सेही छिंडा बैग, किंतु एथर तांको गतिविधि रे संकोच अपेक्षा साहस अधिक थिला। शोरूम कर्मचारी माने तुरंत सतर्क हो गले, दयाकरी भीतर को आसंतु मैडम, तुमे मध्य आसिल। किछि घंटा पूर्वरु जे माने तांको घृणा करुथिले, एबे सेही लोक माने तांको बहुत उत्साहर सहित स्वागत करुथिले। महिला जनक हसिकी कहिले, हठात मो बहुत सम्मान पाउछि। पूर्वरु तुमे समस्ते मो मुह को पसंद करू नाह। 3 जण कर्मचारी मुह मलिन होइगला। सूट एवं बूट पिंधिथिबा व्यक्ति जनक आगक आसी कहिले, मो राहुल, एही शोरूम शाखार आंचलिक निर्देशक। एहा हेउछंती मो माँ श्रीमती शांति महाजन। रिसेप्शनिस्ट तांका हाथरू रेजिस्टरटी खसी पड़िला। सेमानंको बाहर कर देउथबा विक्रेता एबे से तांका आखि को चिन्हि पारिले नहीं। राहुल कैमेरा आड़को इंगित कले, मु आज मो माँ को सह शोरूम परिदर्शन करने को आसीथिली। एहा एक परीक्षा थिला। मु देखिबाकू चाहुथिली
ଯେ ତୁମେମାନେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କିପରି ବ୍ୟବହାର କର। ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ମୁଁ କାହାକୁ ନ କହି ଆଜି ମୋ ପୁଅକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଥିଲି। କେବଳ ପୋଷାକ ଦେଖି କେତେ ସମ୍ମାନ ମିଳେ। ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ ଆଉ ଦର୍ଶକ ନୁହନ୍ତି। ରାହୁଲ କଠୋର ସ୍ୱରରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସିସିଟିଭି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯିବ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ସମଗ୍ର ମାନବ ସମ୍ବଳ ଏହି ବ୍ୟବସାୟିକ ତାଲିମ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। ତାପରେ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ଆଗକୁ ଆସି କାଉଣ୍ଟରରୁ ଏକ ସରଳ ସୁନା ଚେନ୍ ଉଠାଇଲେ। ଏହାକୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିଦିଅ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଧୂଳିରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୁମ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ସଫା ଥିଲା। ଜନତା କରତାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଲେ। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ହସ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଗର୍ବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୋରୁମର ପରିବେଶ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଗଲା। ଏବେ ସେଠାରେ ଲଜ୍ଜା, ନୀରବତା ଏବଂ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ ଏକ ପରିବେଶ ଥିଲା। ରାହୁଲ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପଛକୁ ହଟିଯିବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ। ତାପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ, ମା, ଏବେ ତୁମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କହିପାରିବ। ଏବେ କେହି ତୁମର ସ୍ୱରକୁ ଅଟକାଇବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବାଧା ଦେବେ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ହସି ହସି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲେ। ଆଗକୁ ଯାଇ କାଉଣ୍ଟର ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ। ତାପରେ ଶୋରୁମ୍ ଭିତରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଶାନ୍ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଉଷ୍ମତା ଏବଂ ଜୀବନର ସତ୍ୟତା ଭରି ରହିଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସହ୍ୟ କରିଛି। ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦେଖିଥିଲି, ମୋତେ ଅପମାନିତ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖିତ ହେଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଆଜିର ଦୁନିଆ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାଙ୍କ ପୋଷାକ, ତାଙ୍କ ଚାଲିଚଳନ, ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ବିଚାର କରେ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ଯିଏ ହୁଏତ କାହାଠାରୁ କିଛି ମାଗିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ। ପାଖରେ ଦେଖିଥିବା ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଏବେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଇ କହିଲା, ମାଉସୀ, ତୁମେ ଯାହା କହିଲ ତାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରାହୁଲ ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ ଏକ ଚେକ୍ ବାହାର କରି କହିଲେ, ମା, ଆଜି ଏହି ଶୋରୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକ୍ରୟ ସେହି NGOକୁ ଦାନ କରାଯିବ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ଆଜି ଆପଣ ମୋତେ ଏକ ପଥ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ କିଣାଯାଇପାରିବ ତ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ରୋଜଗାର କରାଯାଇପାରିବ। ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ରିସେପସନିଷ୍ଟ, ଯିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ନୀରବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଶାନ୍ତି ଦେବୀଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁବାକୁ ଲାଗିଲେ। କ୍ଷମା କରିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରିଲି ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ। ଭୁଲ ଚିହ୍ନିବାର ନଥିଲା ପୁଅ, ଆଖିର ଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ଆଖି ସ୍ପଷ୍ଟ ଥାଏ ତେବେ କାହାକୁ ଅବମାନନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ପରଦିନ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଗଲା। ଶୋରୁମରୁ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କୁ। ପରେ ସେ ମାଲିକଙ୍କର ମା ହୋଇଥିଲେ। ଶାନ୍ତିର ପାଠ। ଏହି କ୍ଲିପ୍ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଶୀର୍ଷକ ସହିତ ଅନେକ ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ ପୃଷ୍ଠାରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଚିନ୍ତାଧାରା ପୋଷାକ ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ହେବା ଉଚିତ। ଏହି କାହାଣୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଣିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଝିଅଟି ବସିଥିଲା। ସେ ତା ହାତରେ ଚେନ୍ ପ୍ୟାକେଟଟି ଦେଲା। ଝିଅଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ମୋ ପାଇଁ ହସିଲେ। ତୁମର ମୁହଁ ଧୂଳିରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ହୃଦୟ ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାର ମଣି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଏ। କେବେ ବି କାହାର ପୋଷାକ, ବୟସ କିମ୍ବା ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବିଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରକୃତ ରାଜକୀୟତା ପ୍ରାୟତଃ ସରଳତାରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଉ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ବାଏ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ ସହିତ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।